zitatu akagenda. Yakobo yafashe marayika aravuga ngo sinakurekura. Ntabwo duhindura intumbero ahubwo dusengera mu iryo jambo ry'uko Yesu ahaje. Hallelujah. Hallelujah. Ahantu Yesu yarageze i Samariya, abantu b'i Samariya uhereye k'uyu mugore cyari gicinga mbere, bari abantu batemerewe gusangira n'abandi. Mu mategeko mu byagezwe by'iki gihe cy'i Samariya, nta muyuda yasangira n'uw'i Samariya, baranena b'i Samariya. Nafashijwe cyane. Yesu adufashe cyane. Ab'i Samariya bari abantu banenwa, kumbura nawe hariho abantu bamusuzuguye kugera aho bakunena. Baravuga ngo nta jambo ryiwe, baravuga ngo ntacyo amaze, baravuga ngo ntacyo uzimarira, baravuga ngo ntacyo uzoshikako, ntacyo bitwaye. Bakivuze ibyo babivuze nk'abantu, ariko hari uwundi ashobora kuvuga ijambo ry'ubuzima bwiza. Haleluya. Imana nishimwe. Uyu mugore aravunduruka aza kuvoma, aza kuvoma no mu gihe kitemewe ko ashobora kuvoma. Ajya amasaha ya saa sita, yari amasaha atemewe ku Basamari. Aravuga ngo kora amasaha atemewe, reka ngende niyibye mu gihe kitemewe nze kuvoma. Nagomba nakubwire na wowe hari ibintu byageze umenga bitakwemerera, ariko reka ndakubarire n'ibyo bihumenga ntiwemererwa, ni wowe wohura n'ubwiza bw'Imana. Urakurikirana neza. Yesu igihe yariko aragenda ngo yamura, aragenda ashonje agiye kwamura ku giti, ngo agiye ku giti ararondera icyo yokwamura arakibura. Birimana ngo byari ibihe atari ibyo kwama byujya musokoni, ntabwo cyari igihe cyo kwama. Agiye ngo arakibura. Ubwa mbere naribajije, ndavuga ati ariko Yesu kijya giti yagihoye iki mu kukivuma ko cyari igihe ko kutari igihe cyacu cyo kwama? Rero nawe cyariho byibaza. Aragenda kwagura igiti, akirondera kw'icyo ku giti ku musokoni, arabura kw'icyo ku giti kandi acarakivuma. Hepfo akacyandika ngo kandi icyo gihe ngo ni cyari igihe cyo kwama cy'umusokoni. Ukurikiranye neza umenya icyo giti nta kosa cyari bifise kubera kitari igihe cyacu cyo kwama. Yesu adufashe cyane. Ariko igihe Yesu yavuga ibyo, mu majambo yose n'ibyo Yesu yakoze, yaguma agomba kwigisha abantu twebwe. Bisigura ngo umuntu w'Imana, Bibiliya ngo kijya giti bari barakivomereye, bari baragihaye amazi n'ifumbire n'ibindi, mugabo nticama. Bisigura ngo cyategerezwa kwama kubera cyari cyararose byangombwa byose. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Irindi jambo nakuyemo nuko bishoboka ko ushobora kuba uri mu bihe bibi, ukatubura ngo kora ibihe by'igeragezwa sinokwama, kora ibihe by'intambara sinokwama ibyama. Nagomba kubwira, nimba uri umukristo wamenye Yesu ugendana, Yesu tugendana, atari Yesu dusige ngaho, ukwiye kwama mu bihe ibyo ari byo byose. Mbega Yesu ni ngendanwa cyangwa turamusiga tukamutora? Uzi ko abazungu mu gukora amatelefone amwe baharura ku bya Yesu. Ubwa mbere bari barakoze telefone mukavugana n'umuntu, mugo barasanga hari igihe bishika ko iyo telefone y'urutsinga utagenda uyigendana. None kubiri ku mukonsinga baca bakora ngendanwa arizo zizo mugendana. Nukuvuga
ngo aho uri hose uba ufise telefone ngendanwa, winjiye muri dushe, winjiye hariho hose, uduze ukikuze muca hejuru mu ndege, nzabona abantu bagiye hanze yumva hange ngo nduriye ngo hango ndi mu kirere, ingendanwa no mu kirere afata. Haleluya. Yesu atari ngendanwa. Haleluya, haleluya. Ariko Mana yo mwishuri, hari abantu baza bakura Yesu, abo bantu uzobabona ku bantu bamwe bamwe bagerageza ugasanga bari ahantu babona ishengero, hari abantu bababona bakiyambara uko bagomba, bakagira ibyo bagomba, kuko bavuga ati tugeze ahantu batatubona, bakaca bambara uko bagomba. Sinababwiye umukobwa aja ahantu mu rusengero yambara izigera ku birenge, yaja muri vile akambara amakora. Umunsi umwe Imana iramumpa turatubirana, kuca turatumberana neza na neza gute, mbona niwe arakwapa nanjye ndazunguruka kugira ngo murabe neza imbere. Uwana Yesu ngendanwa yarafise Yesu yambara neza mu rusengero, ariko yava hano akamusiga hano akaca yambara amakora, ageze hari abo barahari na hano bagira Yesu basiga hano. Yesu adufashe cyane, ariko Imana dushobotse kuronka Yesu tugendana mu bihe by'amageragezwa, tugendana utari kumwe na pastori na mwarimu, utari kumwe n'umurinzi, uri hariya mu mageragezwa, uri hariya uryamye, uvuga ngo Yesu ni muri jewe, ndaguhamagarwa n'itara mu bihe byose, ata muntu n'umwe azoba ari iruhande yawe, uvuga ngo ntacyo bitwaye Yesu turi kumwe. Alishim. Chonye cyane igihe kitoroshe. Yesu aragasanga abantu batokwa bafise impamvu nyinshi. Acaravuga ngo abantu reka nabigishirize kuri umusokoni, hanyuma igihe cyose naze bamenye ko bakwiye kwamba baba mu bihe bigoye n'ibihe bitagoye. Yesu arufashe cyane. Twisurire hariya kuri ya mugore w'Isamariya. Uriya mugore w'Isamariya yagiriwe ibako bikomeye cyane, agenda kuvoma mu gihe kitoroshe, aragira ngo saa sita ndabizi neza n'igihe abandi bataja kuvoma, reka jaho ngende kuvoma. Aranyomboka, yararuhijwe n'ibyaha, yararuhijwe n'ubusambanyi, yararuhijwe n'ibintu bitandukanye, aravuga ngo reka ngende kuvoma. Aragenda ngo ageze ku iriba ahasanga Yesu. Haleluya. Icoma ahantu hose ubu Yesu zikabona barusha, Yesu zikabona bananiwe. Yarabona ibyo mudamu abona arananiwe, abona ararushe, yumva akwiye guhaca kugira ngo atabara abarushe. Yesu arahantu aca kugira atabara abananiwe, kugira atabara abagowe, kugira batabara batagira Yesu. Yesu aca mu buzima bwawe kugira ngo atabare umuryango wawe. Haleluya. Imana nishimwe ngo Yesu yumva agomba kwakira, aca mu gisagara atari bwacemo na rimwe, ngo atarahicara ku iriba, wa mukobwa ataraza. Haleluya. Araza. Yesu aramubarira ngo woma kwayo mazi nogura amazi y'ubuzima. Imana iduha amazi y'ubuzima mu izina rya Yesu. Imana iduha amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka ibyo tubireke, ariko ijambo nakuyemo ni Yesu wamubonye baraganira, bagirana ibiganiro, ariko icyatumye Yesu ahaca ukwiye gufata ni uko yumvise ko akwiye guhaca kugira ngo aze kurokora abarusha. Ujya muntu yari afise abagabo yagiye akurakuranwa, nk'uko nawe uyu munsi ufise abantu ugenda ukurakuranwa. Ejo hariho abantu bagenda bakurakurana abagabo nk'amashati, basambana, basubira, bakora ibyaha bipayanga. Yesu abona abarusha, aravuga ati nta wundi yo mutabara atari jewe. Ngo yumva agomba guhaca azanywe no gutabara. Reka twinginge Yesu ahace azanywe no gutabara. Twinginge Yesu mu gihe cyose urimo, twinginge Yesu mumenye nimba ugomba guhaca mu buzima bwanjye. Ntuzanwe n'ikindi, ariko uzanwe no kumva ubuzima, uzanwe no kuntabara, uzanwe no kumbohora, uzanwe no kumpindura, uzanwe no kungirira neza, uzanwe no kumpa amateka ya hano mu isi n'amateka yo mu ijuru.
muramubona bagirana ibiganiro bikomeye bahejeje kugirana ibiganiro nasomye ntamukurikiranye neza muramubwira ngo none kubuza iby'ubugingo n'ibiki nk'ubu yareka avuga ati none nk'ubu jewe mpfuye iherezo nozuka ati none wewe wozuka uruhande kufise abagabo batanu nawe yari afise umwe asize ngaho mu nzu mugabo yagiye agira abagabo benshi bose abitwawe aravuga ati none nk'ubu habaye izuka twozukana nande twobana nande ku muzuko aramubwira ati wozukana nande gufise abantu batanu batanu umugore arakanguka uyu muntu yamenye nuwaheri ngo aca bugufi cyane uyu muntu amenya n'ibya nanaby'ukuri ubu waruzi ko Yesu atazi ibyawe sa bande bazi ko Yesu atazi ibyawe ikibazo nk'ubu ayo maboko mukiyamanitse hejuru murazi ko hariho kamera z'ijuru zamaze gukomera azibiki yakubajije utanatinya n'amaso y'uwanjye azibiki ku buzima bwawe abonye ibiki kuzi kurizi nibiye yabonye ku buzima azibiki yabonye ibiki subira amaso inyuma gatoya ndatinya cyane subiza amaso inyuma gato Yesu ashimwe ubu nk'ubu azibiki bya byaha yabonye ibaze nk'ubu hariho kamera yakubonye uri gusa wakoze bya bintu ukaduza ibiganza akakubona uri kurasamba iyumvira ijya kunzi reka dufate umwanya wo gusenga twirinde Imana ihaje ariko izanywe no guhindura ubuzima bwacu reka dufate umwanya dusenge kuko ibyo biganza byawe yabifotoye kandi yabibonye ibiganza byawe ndetse naho utari kuduza yamaze kukubona nawe we kandi uriyizi Pawulo avuze ngo bari mwebwe mwimenye reka mbwira umuntu wese afata umwanya yimenye n'Imana iramuzi uce bugufi by'ukuri wasanga mu mutima wawe hari ukuntu akuzi ko utabereye hagarara kugira ngo ahace azanye ubutabazi ahace aje kuguhezagira hako haca uhura n'ikibazo ku buzima bwawe nsabye ngo haguruka umuntu yamaze kwimenya ingena muzi warabayeho amasengesho yawe yarakabutse warabayeho urabizi turimo urazi amajambo yawe urazi kamera yawe urazi ishavu ryawe urazi ibyifuzo byawe urwana n'umubiri kenshi ugatsindwa urazi amajambo yawe mabi imuriyumvira ugafata ingingo ugahurunduka urabizi bwira Imana ngo Mana mpindura ungirire imbabazi ngirira neza uguca kwawe iwanje guhindura amateka mashasha atandukanye nayo nari maze n'igihe doze ibiganza usaba imbabazi kuko urabizi Mana turasengeye aba bantu badugije ibiganza bamaze iminsi bigwanira ariko byarabananiye bamaze iminsi bagwana intambara bamaze iminsi baradugije ibiganza bagomba imbabazi zawe baradugije ibiganza basaba imbabazi zawe Mana amaraso yawe abeze reka ubahari utabaharuye bwiza bw'Imana ubane nabo umugisha w'Imana ubane nabo Pawulo yabivuze ngo bari mwebwe mwimenya nanje ndabasengere Mana girira neza aba bakobwa baragomba kuba mu mahoro girira neza aba basore girira neza aba papa girira neza uyu muryango girira neza iyi famiye Mana uragomba guca iwabo kandi ubyiyumvisemo nta n'ubwo bakuraritse kuko igihe baca i Samariya nawe ari yakuraritse ariko barabyiyumvisemo kugira ngo utabare umugore yari yarushijwe n'ubusambanyi
nawe, urakoze kuri umunyambabazi, urakoze kubafuse mu gitabo cy'imanza, urakoze kubababariye. Mana tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Wihangane ikiwacu gije kutuburanira, ikiwacu gije kudutabara, ikiwacu gije kutugwanira, ikiwacu gije kutwishura, ikiwacu gije kutuvuganira. Nimuzizeye tera haleluya. Reka Yesu yacu iwacu aje gukora, aje kuvuga, aje kuhohora. Mana data wa twese uri mu ijuru, hamagara Imana ikiwawe. Ndagomba kumva uri kurabwira Yesu ati Yesu, naho ndi mu bihe bitemewe, naho ndi mu nzira ziratunga zitoroheje, naho Satani yahagurutse, nuci wacu uzana n'ijambo, nuci wanje, nuce mu muryango wanje, nuce mu bana banje, nuce fata umwanya wo gusenga turangize. Mana yera, so umwami wacu Yesu, reka uce muri repentance, reka uce mu bakozi bo muri repentance, reka uce mu bapasitori, reka uce mu bavugabutumwa, reka uce mu badiakoni, reka uce mu basenzi, reka uce mu baririmbyi. Oh haleluya. Nakumbure bitari muri gahunda cyangwa mu rutonde, dukundira uduceko. Mwami nyamijuru n'isi, umugore w'i Samariya wamuciye katabikwiye, wamugendeye atabikwiye, wagiye i Samariya kugira ngo bakore ujya mu ndamu. Natwe twumvise ijwi ryawe, reka udutabare Mwami, gira icyo wakora. Mana ntuturengane muri ibyo ari ibyo roza, wowe ugendera abandi, natwe ntuturengane, reka utugendera Mana. Cya muri bya bikorwa turiko turakora, hariyo proje tumazamo iminsi, hariho imigambi turiko turategekanya, hariho ibiduhinga Mwami. Mana turaguhamagaye, umugabo wese ari hano, reka ubikunda uhace, cya mu bagwayi ubakoreko, cya mu barusha ubaruhure, cya mu bazwi bagira igikundiro, cya mu bananiwe bashigikiwe, cya mu basubiye inyuma bambikwa imbaraga, cya mu batari agaciro baremwe muyora. Mana gira icyo wakora, gira icyo wakora burengezi, kuko ijambo ryawe rirema, kuko ijambo ryawe ry'ubushobozi, kuko ijambo ryawe uvuze ngo muntabare nanjye nzobatabaza, muntabaza nanjye nzobatabara. Uvuze ngo munhamagare, abantu bose bari hano, umwe wese murengezi arafise icyo akugombako, uwo wocako nta munsi n'umwe waciyeko, umuntu mumusige arushe cyangwa aremerewe. Ibitaro byose bagiye winjiramo, ibibuga byarabuguruka, abarushe bararuhuka, abananiwe baragendagenda. Hano hariho abantu barushe, bakeneye kubacako, bakeneye kubavugako, bakeneye kubagendera. Uwana wa Isirayeli, turarushe kandi turananiwe, turazazaniwe, imbere ntitubona icyo dukora, ariko aho ugeze ibintu birahinduka, aho ugeze ubigishura ibibazo. Mana turagushimiye, nuce iwacu, nuce mu byacu, nuce mu byacu, nuce mu bana bacu, bagende nk'abana b'abana b'Imana, nuce mu rudandazwa, nuce mu maproje, hari imanza turiko turaburana. Mana bafise imanza, nuce mu bacamanza kugira ngo baburanire. Hari ababuze urubyaro, reka uce mu nda zabo, reka uce mu mbuto zabo, rugurura ibintu. Yesu gira icyo ukora. Uyu mwana ni isaha, iki gitondo cyiza, nyamuhora ku ngoma, umurangezi mwiza. Hariho abafise ingendo, ntuzivangemo, Uwiteka nyaguhoraho, aya ntubicemo. Iyo wivanze mu bintu, ibintu birahinduka. Hariho abagomba kugira amamanza, abakobwa barakuze, abasore barakuze, abamama bafise intambara, ariko reka uce mu byacu. Niwaca mu byacu, ibyacu birahinduka. Abantu turi kure baratwegera. Mana turagushimiye, tugukomeye amashyi. Niba hari umuntu yumva ko Yesu ari hafi yiwe, atere haleluya. Ariko ntawe atarinde haleluya. Uwumva Yesu aciye iwe yongera yitere haleluya. Uwumva afise
asante. Iminota itatu akagenda, Yakobo yafashe marayika aravuga ngo sinakurekura. Mungu mliurata nukuri kose yakubwira Imana ngo uko uhaciye kose uhatinde uhatere umubane naje n'umufate uvuga ngo sinakurekura. Hakarabasa nihatera urabona ubwiza bw'Imana, nihatera ibintu birahinduka. Nibatumva botera haleluya. Nihatera azogwana intambara ku yindi nihaguruka avuga ati ceceka, nihaguruka ati nakubonye. Reka tubwire Yesu agumane natwe, reka tumwihambirire ko tuvuge ngo urahatsinda kandi ntundekure. Twongere dukomere amashimwe. Yaciye aho bitabizi uvuga ati kuri inzuzi hari umushitsi akwiye kuza ukiha, hari umushitsi bisaba ko wihambirira kuri iyo yarinzaza aje ntugishe akanya amageme n'umuntu wamugiriwe ukabona amageme ugiriwe amageme tugati sindekura. Ndagomba kubona ubwiza bw'Imana. Ahantu nagenda asanga abantu niho bari nta kintu na kimwe bafise cyo kunza Imana, mugabo kubera bamenye ingene batemurisha akiruka agafata ibombo akavoma igikombe akazana ati umukozi w'Imana naho utoyanwa yasengere gusa, mugabo ntumve ngaho ntumva kubw'ivyo nkayanwa bitari muri gahunda vyo kuyanwa ntasenga ntasomaga asavye ati Imana igumugisha. Naho hari igihe bisabwa ko umuntu ufatisha bitewe n'iyerekwa kugira ngo ntarenganaho atakintu asize ngaho. Imana twongere tuyikomere amashi. Turangije porogaramu ya hano mwaka kanya kandi byose bigenze neza cyane.